Weniyachaza lengcabano sengafikana nembokofu labafana bayangizini lomsangano layikhaya kugcwele nensonto ngaleso sikhathi usetshwale ayilona ndisema nabe lomnyaka bomuthe lomnyaka borafik ingathenjena ndiphosita nketha awulele nemshaye kwegcina lona ndisema mnake lomnyaka bomuthe lomnyaka borafik ingathenjena ndiphosita nketha awulele nemshaye kwegcina Yema kwamfana ma ngicela ungangijaji ngami ngicela ungivumele ngiyahlola banga leminyaka uphelile ke solo ngiyazamela ukuthi imali endala endlile yema kwadala okuhle yadala ngujithi mina ingabe uyabona na ngisuka ngiyochecka amajita ngikhokhe sistress ngikhohlwe tinkinga dami ayilona ndisema mnake lomnyaka bomuthe lomnyaka borafik ingathenjena ndiphosita nketha awulele nemshaye kwegcina lona ndisema mnake lomnyaka bomuthe lomnyaka borafik ingathenjena ndiphosita nketha awulele nemshaye kwegcina awe dali ngicela ungitshele ufuna ngithini ka usakhumbula kani ngingasebenzi bavama kuthini dali angiphume ngihambe ngiyofuna umsebenzi lokuba ngimahlalela ngeke sekusebenzi saguquka simo tholile umsebenzi kantonga siyaduma phelile umnyaka ke solo tiyabuya ekupheleni kweminyaka ingenile ibhonasi sabheka ekasi ngiyobona abangani ngiyakuthenga ngekasi ngabalisi kangani ngiyambona lo mfana socala kompleni 24/7 ngifuna la endlini impela ngisejele kulo mhlaba seningibonise yebo uyachaza lengcabano sengafikana nembokofu labafana bayangizini lomsangano layikhaya kugcwele nensonto ngaleso sikhathi usetshwale ayilona ndisema mnake lomnyaka bomuthe lomnyaka borafik ingathenjena ndiphosita nketha awulele nemshaye kwegcina lona ndisema mnake lomnyaka bomuthe lomnyaka borafik ingathenjena ndiphosita